Haga jing lai kai bokhadu jongga ai lig menta ga samoi arhajar arpheu lai arpheu sau hapring ga moh badan Persya ka Delhi FC. Haba pai syang ga jing lai kai ka Delhi FC ga lakhur ga nam job hadin bagalala ban pelim sup ya ga moh badan dan lai lang kuwei. Henry wala ga moh badan ka syarem haga ga jing lai kai kaliyo benra ika nam ladu jongga ai lig menta ga samoi. Haga bagala khur hadu san pheu ar point na ki arpheu sau tali ga jing lai kai ka job khat san sin kaya khat nyau sin bat ga syarem tang ar sin. Baling bang nega jing job ka moh badan kala yu lat banele kai haka ISL haka samoi ka banwan kata haka samoi jong snem arjar arpheu sau arpheu san haga wei par ka jing kai I League hapring ka Serini didikan Persya ek Shillong Lajong haga nega jing kai ka Shillong Lajong kalamat biang ya ka namrem hadin bagala syak penim hakmat ka Serini didikan dalai la ar Badia ki argol juga Shillong Lajong layo bentiap lengbau perang ki buyam haga minit ke basau penriu bad haga minit ke bapra penyau baling bang nega namrem ke Shillong Lajong kadang ne haga kerdan ke bapra ke mit ya ken poin haga nega samoi haga baga kur lai puwei poin na ke ar peu sau teli ki jingalai kai ka job prasin bad ga bas ngeu tenat ka long baga Shillong Lajong kadang ne haga jingalai kai I League haga samoi ke banwan haga jing kai Indian Super League hapring ka Kenhun Uridim telang ka North East United Persya ek Odisha haba pai syang nega jing kai ka North East United kala khuri ka nam job hadin bagalala bat pelim suk ya ka Odisha dar lai lanot badia gini ki lai gol juga North East United layo bentiap tang haga kela step baling bang nega jing job ka North East United kaduna tang shikardan banyorung syaka quarter final haga bagadon haga kerdan ka banyau haga mid ye ken point haga nega samoi bat ka yokhur hadu arp riu point naki arpheu arteli jing lai kai ka job riusin kaya khat pras bad ka syarem hadu prasin haga nega samoi